با عرض سلام، نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. در هفته سپری شده جنایت‌های به مانند آدمکشی، فروش وسایل نشه‌دار و دیگر جنایت‌هایی که منبع ضررهای وزنین به حیات و سلامتی و روزگاری مردم بودند، از جانب کارمندان میلیسیا آشکار و پیشگیری کرده شدند که شرح مختصر آنها را این لحظه منظور شما می‌گردانیم. در استودیو با شما من نصرت الله محمدزاده. توجه نمایید به سرخط برنامه. جنایت آدمکشی در حالت مستی. سانکاتی یا با دارو زدن و خالتی با خیل با دو بار دیگه پیشونه زدن و خالتی نخیز دیگه. پیشتر شده خود را کارمند مقامات معرفی نمود و دست به قلابی زد. راننده 19 برای باعث هلاکت 3 نفر پیاده گرد گردید. رمسای کسپروما صورت میکنم به تستر بود، اون زدم ترمزا کار نکرد، پانلی. شرح این و دیگر خبرها در برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. جنایت مخصوصاً وزنین آدمکشی که شب 19 و 20 ینوار سال جاری در کوچه سامانی ناحیه رودکی رخ داد، صادرکننده آن از جانب کارمندان میلیسیا به طور فوری معین و دستگیر کرده شد. جنایت در حالت مستی صادر شده است. دو همقدح با هم مناقشه کرده، در نتیجه یکی از دست دیگری به هلاکت رسیده است. توجه نمایید به گزارش همکارمان مایور میلیسیا احسان عبدالله‌زاده وابسته به این جنایت مخصوصاً وزنین. از حیات محروم نمودن انسان و حتی شنیدن این خبر ناراحت کننده است، زیرا حیات برای موجودات زنده نعمتی برقرار نشونده می باشد. در برابر این آدمکشی جنایتی درجه خفناکیش مخصوصا وزنین بوده، در آزادی بودن شخص جنایت صادر نموده به جمعیت خوف و خطر دارد. تجربه حیاتی بارها اثبات نموده است که رعایت نکردن معیار هنگام استعمال مشروبات اسپریتی عاقبت ناخوش داشته میتواند. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه رودکی در یکجایگی با کارمندان مقامات پروکراتور این ناحیه یک دلیل صادر نمودن جنایت آدمکشی در حالت مستی به قید گرفته شد. سنه 20 ینوار سال 2024 در نزد بینای شعبه فرهنگی ناحیه رودکی واقع در ناحیه رودکی جماعت شهرکی سامانیان کوچه اسماعیل سامانی جسد شهروند دولت فتورخان قلندرویچ 12 فوریه سال 1960 سال تولدش با علامت‌های مرگ مجبوری دریافت کرده شد. خودی همان روز آیده حالتی کشتاری دولت فتورخان قلندرویچ از جانب پروکرور ناحیه رودکی با علامت‌های ماده 1.4 قسمی 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شد. گمانبر شده کیم ایلیا گریگورویچ سال تولدش 1960 که جای زیستی دائمی نداشته در قید جماعت شهرکی سامانیان ناحیه رودکی می باشد، شب 19 و 20 ینوار سال روان با شهروند دولت فتورخان قلندرویچ سال تولدش 1960 زاده ناحیه خوالینگ که هر دو با آواره‌گردی و پیوسته نوشیدن مشروبات اسپریتی مشغولند، در کوچه اسماعیل سامانی ناحیه رودکی با سبب‌های بی‌ارزش مناقشه نمودند و دولت فتورخان نسبت ایلیا گریگورویچ داشتنمای قبیح را روا دیده است. در نتیجه کیم ایلیا گریگورویچ با مقصدی از حیات محروم نمودن دولت فتورخان با استفاده از سنگ 3 مرتبه به سر و روی جبریده زده با یک بیرحمی مخصوص او را به هلاکت رسانیده است. مرا حقارت کرد. این رفتن ایده سنگ کشید. اومد. و اشتگی بود. اشتگی بود. سانکاتی یا با دارو زدن و خالتی با خیل با دو بار دیگه پیشونه زدن و خالتی نخیز دیگه. وابسته به شخصیتی گمانبر شده قید کردن ضرور است که او گذشته داغداری جنایتی داشته، قبلا برای صادر نمودن جنایت‌های غارتگری، راهزنی و دزدی سود شده است. آشکار نمودن جنایت مذکور به کارمندان میلیسیا زحمت زیاد را طلب می‌کرد، زیرا شخصیت ففتیده هم نامعلوم بود. سنه 20 ینوار سال 2024 با خبر قسم آباداری شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه رودکی گروه فوری تفتیشاتی به جماعت شهرک سامانیان کوچه اسماعیل سامانی رفته از آنجا جسد شخصیتش نامعلوم با علامت‌های مرگ مجبوری دریافت نموده شد. هنگام گزارش یک قطار چارگانی اپراتیوی جستجویی معین کرده شد که مرحوم این دولت فتورخان قلندرویچ بوده
ҷинояти мазкуро пешшуда Ким Илля Григорович содир намудааст. оид ба ҳолати мазкур дар прокуратураи ноҳияи рӯдакӣ бо дастрасии моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. ضمن یک عملیات مخصوصی اپراتیوی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در شهر اسفره یک نشت جلاب دستگیر کرده شده است که از اون نزدیک به 3 کیلوگرم واسطه نشتدار نوع حشیش و متامفتامین مصادره کرده شد. از رئیست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت پادپالکونیک میلیتسیا اکبر شریفی در این خصوص گزارش تهیه کرده است. کارمندان اپراتیوی شعبه یکمی وزارت کارهای داخلی در شهر اسفره در سمت مصادره واسطه نشدار و حفظ سلامتی اهالی باز یک قدم استوار گذاشتند. ошкорсозии нақшаи пинҳонкоронаи нашаҷаллобии шаҳрванд Раупов Муҳаммад Исо Исмоилович соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чоргултепаи ноҳияи Рӯдакӣ бо мусодираи 2 килои 870 грамм мухаддароти намуди ҳашиш ва 16,2 грамм маводҳои психотропии метамфетамин натиҷаи коркарди бо барори ахбороти оперативӣ нисбати гумонбаршуда Раупов мебошад ки тасдиқ ёфт. кора кардем ака гуфтем фоида мебинем ки мо дастгир шудем. фоидаи коро зарар ба ман аст, ба оилаи ман, фарзандам, мақсад падару модарам зарар ки мақсад танқисӣ мекашанд. ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Душанбе макони доду гирифт ва ҳаракатҳои нашаҷалобиянд ки дар шароити идорашавандаи оперативӣ аз ҷониби милитсияи шаҳри Исфара ба ҳаракатҳои баҷомеа хавфноки Муҳаммад Исо Раупов нуқта гузошта шуд. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда гуфтан ҷоиз аст ки дар самти муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор шахси тасодуфӣ набуда қаблан соли 2021 бо моддаи 201 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст ва медонист ки оқибати ин гуна амал чӣ подош дорад. бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ дар шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилии шаҳри Исфара чорабинҳои оперативию тафтишотии иловагӣ барои муайян кардани шахсияти ҳамшарикони гумонбаршуда равона шудааст. در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کلوب در اساس مراجعت 3 نفر شهروندان نسبت گمانبر شده اکرمزاده امین یوسف سال تولدش 2001 استقامت کننده همین شهر با ماده 247 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. گمانبر شده اکرمزاده امین دوام ماه‌های نوامبر و دکبر سال 2023 با باوری ساکنان شهر کلوب در آمده مبلغ پولی به دست آورده و احتیاجات شخصی خود صرف کرده است. طور خود بازداشت شده و جبردیدگان نشان داد می‌دهند گمانبر شده اکرمزاده امین خود را کارمند مقامات حفظی حقوق معرفی نموده است، ولی در اصل گمانبر شده یگان منصب معین دولتی ندارد. عین حال 4 حالت تقلبکاری او را تفتیش شد معین کرده است. چنانچه دوم ماه نوامبر سال 2023 با وعده آنکه برادر شهروند سعید کامیلوف سعید امیر را از محبسخانه فدراسیون روسیه به تاجیکستان انتقال می‌دهد، از او 15200 سومانی گرفته و او را فریب کرده است. همزمان باز تقلبکارهای خود را گمانبر شده ادامه داده به باوری قربان علیزاده بختاور ساکن شهر کلوب درآمده با بهانه آنکه او را از جوابگری مأموری آزاد می‌کند 8500 سومانی او را به دست آورده است. علاوه بر این گمانبر شده حرکت‌های جنایتی خود را دوام داده آخرهای ماه دکبر سال 2023 با باوری فیض و لاله ساکن شهر مذکور درآمده گویا شوهر او را از محبس آزاد می‌کرده است 7000 سومانی طلب کرده به دست آورده است. همه این مبلغ‌های به دست آورده اش را به منفعت شخصی خود صرف نموده است. نفرانی که از حرکت‌های مردم فریبانه گمانبر شده اکرمزاده امین ضرر مالی دیدند و یا نسبت کردارهای او معلومات دارند می‌توانند به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کلوب و یا به مقامات میلیسیای محلی زیست خود مراجعت نمایند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه سینای شهر دوشنبه جوانی را با گمانبری به جنایت دزدی دستگیر نمودند که گمانبر شده 20 حالت جنایت دزدی را صادر کرده است. گمانبر شده منزل‌های استقامتی ساکنان پایتخت را هدف دزدی قرار داده اشیاءهای ارزشناک شهروندان را به طور پنهانی تصرف کرده است. گزارش همکارمان کاپیتان میلیسیا سیراج‌الدین شکوری از رئیست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه موضوع را ادامه می‌دهد.
дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино ҳамчун гумонбар дар содиру намудани ҷиноятҳои дуздӣ Шаҳрванд Одинаев Ромиз Фирӯзович соли таваллудаш 1998 сокини шаҳри Душанбе дастгир карда шуд. Гарчанде номурда қаблан барои содир намудани ҷиноятҳои дуздӣ суд шуда бошад ҳам, вале боз кирдорҳои ҷиноятии худро идома дода дар ҳудуди шаҳри Душанбе аз манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон маблағҳои пулӣ ва дигар ашёҳои арзишмандро рабудааст. аз ҷумла санаи 28 ноябри соли 2023 дар кӯчаи Испечак дари манзили истиқоматиеро тавассути мурватовак яъне атвёрка ки махсус барои кушодани дар омода кардааст вориди манзили истиқоматӣ шуда аз он ҷо миқдори зиёди ҷавоҳирот ва маблағҳои пулӣ ки дар умум 144100 сомониро ташкил медиҳанд тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. Инчунин номурда санаи 3 январи соли ҷорӣ боз дар кӯчаи Испечак аз як манзили истиқоматии дигар як миқдори ҷавоҳирот ки 6500 сомониро ташкил медиҳанд тасарруф намудааст. ҳамин тариқ номурда дар содир намудани зиёда аз 20 ҳолати ҷинояти дуздӣ даст дошта ба шаҳрвандон беш аз 600 000 сомонӣ зарар расонидааст. ман дар ҳудуди ноҳияи шаҳри Душанбе ба дуздӣ машғул буда зиёда аз 20 хонаи истиқоматиро дуздӣ кардам ки яктоаш маҳаллаи Испечак мебошад ки рафтам дар онҷа даруни хонаро кофтам ахе падезора кофтам я таш биромадам дара тахтах кардам ки фаҳмидам дар даруни хонаи ҳам кас нест ба воситаи атёрка дара кушодам биромадам даруни хонаро кофтков кардам ай даруни як сандуқи майда кушодам ки сум будай маблағи 100 000 сомон дар даруни як лата печондагӣ буд маблаға гирифтам ай ҷои ҳодиса ғайб задам гирехтам рафтам баъд ё ба охирон ҷиноятам рӯзи 22 январ буд ки як хонаи истиқоматиро дарша тахтах кардам фаҳмидам ки одам набудай дар дарун ба он воситаи атёрка дара кушодам биромадам ай дохили ҳам шкаф ҳам ҷевон ай даруни каҷлоб 57 000 рубл бо як капилкаи дига мондагӣ буд капилкаро ба ҳам атёрка кушодам дар дарунаш як миқдор 10 сомона 20 сомона буд гирифтам ай ҷои ҳодиса ғайб задам баъди ҳамун кормандони ҳамин отдели Сино дастгирам кардам. баъд аз дастгир гардидан аз номурда як адад воситаи нақлиёти тамғаи BMW ки аз маблағҳои бо роҳи ҷиноят ба даст овардааш харидорӣ намудааст ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира карда шуд. айни замон гумонбаршаванда Одинаев Ромиз дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. ҳамкорамон полковники милитсия Офоқи Қодириён аз раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Хатлон оиди дастгир шудани 3 нафар гумонбар ки дар 19 ҳолати ҷинояти дуздии чорвони мардум даст доштанд ва ба шаҳрвандон наздики 100 000 сомонӣ зарари молӣ расонинданд гузориш таҳия кардааст. зимни баромадани як қатор чораҳои фаврию ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ёвон дар асоси аризаи сокинони ноҳияи мазкур оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани чорвоҳояшон як нафар сокини ноҳияи Хуросон ва 2 нафар сокинони ноҳияи Ёвон бо гумони даст доштан дар дуздии чорвоҳои шаҳрвандон дастгир карда шуданд. инҳо Фақирзода Муҳаммад соли таваллудаш 1998, Назарзода Ҳайдар соли таваллудаш 2001 ва Сафаров Сайд Аҳмад соли таваллудаш 1997 мебошанд ки дар 19 ҳолати дуздии чорваҳои калону майдаи сокинони ноҳияи Ёвон гумонбар дониста шуда зарари расонидаашон ба шаҳрвандон зиёда аз 90 000 сомониро ташкил медиҳад. бо автомашини шахсии худ ба ноҳияи Ёвон омада молҳои дуздии рафиқонамро бурда ба фурӯш мегузоштем. ман бо ҳамроҳии дӯстонам Аюб ва Султон аз болои деҳамон молҳоро дузида ба фурӯш мегузоштем.
нисбати гумонбарон дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Овон бо моддаи 244 қисми 2 бандҳои АБВ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. садамаи нақлиётии фоҷиаборе ки дар ноҳияи шаҳри нав кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ ба қайд гирифтанд, сабаби аслии он надоштани шаҳодатномаи ронандагӣ ё худ ноогоҳии ронанда аз қоидаи ҳаракат дар роҳ аст. шарҳи садамаи нохуши нақлиётӣ дар гузориши навбатӣ. мақсад аз амалисозии ҳама гуна барномаи чорабиниҳо ин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, маданӣ ва сиёсии шаҳрвандони мамлакат буда, дар ин замина манфиату ҳуқуқҳои шаҳрвандон низ ҳимоя мегардад. дар қатори дигар чорабиниҳои муҳими маърифатии ҳуқуқӣ ки аз ҷониби раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ ҳамасола доир карда мешавад, ин амалиёти шартии пиёдагард буда, чорабинии мазкур аз 23 январ оғоз ёфта то санаи 2 феврали соли 2024 идома хоҳад кард. роҳандозии чунин чорабинӣ ё худ амалиёти пиёдагард барои баланд бардоштани маърифати иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, ронандагони пиёдагардон нақши муҳим мегузорад. риоя ва дарк кардани аломатҳои шартӣ, огоҳкунӣ ва дигар нишонаҳое ки ба роҳу нақлиёт ва пиёдагардон вобаста аст, донишу маърифати хоссаро тақозо мекунад. аз таҳлил ва маълумотҳои оморӣ бармеояд ки аксар маврид садамаҳои роҳу нақлиёт на аз сабабҳои техникӣ, балки дар сатҳи зарурӣ надоштани маърифати идораи воситаи нақлиёт бо айби ронандагон аст. гарчанде дар тамоми қаламрави кишвар роҳҳо ба меъёри байналмилалӣ бунёд шуда, роҳҳо бо чароғакҳои роҳнамо, нишону аломатҳои огоҳкунанда таъмин бошанд ҳам, вале мутаассифона чуноне ишора шуд, беэътиноӣ ва худсарона рафтори баъзе ронандагони воситаҳои нақлиёт боис ба садамаҳои фоҷиабори нақлиётӣ гашта истодааст. аз ҷумла 29 январи соли равон соати 18 шаҳрванд Дӯстов Муҳаммад Юсуф Соҳибҷонович соли таваллудаш 1997 сокини шаҳри Турсунзода воситаи нақлиёти тамғаи Ауди 6 рақами қайди давлатиаш 6362 TO01 бе ҳуҷҷати ронандагӣ ки ба бародараш тааллуқ дорад, дар ҳудуди ноҳияи шаҳри нав бо суръати баланд идора карда, ба аломати роҳ гузашти пиёдагардон эътибор надода, 3 нафар аъзои як хонавода Раҳматова Сайрами 78 сола, Раҳматова Ҳалимаи 45 сола ва Раҳматова Фарзонаи 15 соларо пахш карда пиёдагардони зикршуда бо бардоштани ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар макони садама ба ҳалокат расиданд. Айшсор тарафи Турсунзода рафтеса будам. Яки айраҳам се кас буромад. Айраҳам се кас буромад, суръатим карда тезтар буд. Ами задум тормозо кор накард, понли. Рӯ пул понли кор накард. Ба усутҳо додум. Дурни ҷивор зад. дар бахши тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳри нав нисбати Муҳаммад Юсуф Дӯстов бо моддаи 212 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ӯ ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст. рух додани чунин садамаҳои нақлиётии фоҷиабор бори дигар мо ронандагону иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро ҳушдор аст ки ҳангоми идораи воситаи нақлиёт меъёри ҳаракат ва қоидаҳои убури роҳро дар сатҳи зарурӣ риоя намуда, ҳуқуқи дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро поймол насозем. ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо супориши роҳбарияти вазорати корҳои дохилии кишвар, масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ бо мақсади дар ҳудуди шаҳри Душанбе қатъиян манъ кардани воридшавии ҳама гуна воситаҳои нақлиёти намуди зоҳирии ифлосдошта, воситаҳои нақлиёте ки газҳои зараррасони ихроҷкунандаашон аз меъёри муқаррар гардида зиёд мебошанд, инчунин ҳаракат кардани нақлиётҳои боркаше ки масолиҳу борҳои интиқолшавандаи онҳо бо чодари махсус пӯшонида нашудааст, рейду амалиётҳо ташкил ва гузаронида шуда истодааст. дар дидбонгоҳҳои доимо амалкунандаву иловагӣ ва хатҳои сайри патрулии бозрасии давлатии автомобилии шаҳрҳои хурду бузурги кишвар диққати махсус ба муайян кардани далелҳои истифодаи воситаҳои нақлиёти болозикр
равона шуда нисбати ронандагони воситаҳои нақлиёти намуди зоҳирӣ ифлос дошта воситаҳои нақлиёти боркаше ки масолиҳу борҳои интиқолшавандаи онҳо бо чодари махсус пӯшонида нашудааст ва газҳои зараррасони ихроҷкунандаашон аз меъёри муқаррар гардида зиёд буда бо дастрасии талаботи моддаҳои 230 291 қисми 2 322 ва 333 қисми 2 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон чораҷӯӣ карда мешаванд. Мақсад аз гузаронидани амалиёти мазкур ин таъмин намудани бехатарии ҳаракат дар роҳ, пешгирӣ намудани бармаҳал вайроншавӣ ва ифлосшавии кӯчаву роҳҳои автомобилгард ҳангоми бурдани корҳои таъмириву сохтмонии иншоотҳои гуногун дар ҳамшавади кӯча ва роҳҳои автомобилгард мебошад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки ҳангоми кашонидани борҳои пошхӯранда яъне сангу шағал ва дигар масолиҳи сохтмонӣ аз тарафи ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш на ҳама вақт қоидаҳои боркашонӣ риоя карда мешаванд. Зимни боркашонӣ ронандагон аз пардаҳои ҳимоявӣ истифода намебаранд ва мустаҳкам кардани бордонро ба инобат намегиранд ки ин боиси ифлосшавӣ ва бармаҳал вайроншавии кӯчаву роҳҳои автомобилгард гардида ба бехатарии ҳаракат дар роҳ таъсири манфии худро мерасонад. Масалан, ронандаи тамғаи зил 130 рақами қайди давлатиаш 9091 ЕУ01 Шамсов Мирзо Маҳмуд Асомиддинович соли таваллудаш 1988 сокини ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ва ронанда Бойсариев Нурмуҳаммад Пирмуҳаммадович соли таваллудаш 2002 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе нақлиёти боркаши тамғаи дулан берақами қайди давлатӣ ҳангоми кашонидани борҳои пошхӯранда яъне сангу шағал ва дигар масолиҳи сохтмонӣ қоидаҳои боркашонӣ риоя карда намешуд. Санҷишҳо нишон доданд ки хушбахтона дар дохили як қатор муассисаҳо ва ҷамъиятҳои сохтмонӣ тибқи талаботҳои меъёрҳои сохтмонӣ ҷиҳати пешгирии ифлосшавии кӯча ва роҳҳои автомобилгард пеш аз роҳ баромадан шароит барои шустушӯи воситаҳои нақлиёти боркаш ташкил карда шудааст. Гарчанде ки тибқи моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ уҳдадориҳои шахсони мансабдор ва масъулини сохтмонҳо мушаххас дарҷ гардидааст, лекин мутаассифона дар як қатор минтақаҳои сохтмоние ки дар ҳамшафати роҳҳои автомобилгард қарор доранд аз тарафи роҳбарони корхонаҳо ва шахсони мансабдор ҷиҳати пешгирии ифлосшавии кӯчаву роҳҳои автомобилгард чораандешӣ карда намешаванд. Барои риоя накардани талаботҳои қонуни болозикр мувофиқи моддаи 291 қисми 2 ва моддаи 293 қисми 1 ва 2 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ карда шудааст. Дар ин давра аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд ҳолатҳои худсарона кандани кӯча ва роҳҳои автомобилгард, гузаронидани ҳар гуна хатҳои обу корезӣ ва коммуникатсия дар қитъаҳои ҳамшафати роҳҳои мошингузар ошкор карда шуд. Нисбат ба вайронкунандагони қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба моддаи 291 қисми 2 протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. Зарур аст ки ҳар як нафар бояд ба қадри меҳнати дигарон расад ва ба ҷараёни ободкориҳои мамлакат хосатан пойтахти он шаҳри Душанбе халал ворид насозанд. Аз ин лиҳоз роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш, мутасаддиёни корхонаҳои сохтмонӣ ва шахсони мансабдор талаб менамояд ки зимни гузаронидани корҳои сохтмонӣ дар ҳамшафати кӯча ва роҳҳои автомобилгард ҷиҳати иҷроиши талаботҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ пурмасъулият бошанд. бинандагони азиз, барномаи лаҳзаинаро ба анҷом расонида аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар ҳамкорӣ бо милитсия бар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ ва пешгирии ҳама гуна кору амалҳои номатлуб саҳмгузор бошед. برای معلومات بیشتر پیدا کردن وابسته به فعالیت مقامات کارهای داخلی می توانید از سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی و هفته‌نامه قانون و جامعه استفاده نمایید. برایتان آسودگی روزگار، خانه آباد و دوستدار این سرزمین بودن را تمنا می‌کنیم. خیر.